Da li si znao da bašta ne počinje u martu, nego upravo sada? Da li i ti misliš da je februar prerano za sadnju? I koliko puta si rekao, ma sačekat ću proljeće, a onda opet kasnio s berbom? Ako želiš ranu, jaku i zdravu baštu, februar je ključni mjesec. Zato danas govorimo o 5 biljaka koje se moraju saditi u februaru ako želiš prednost nad sezonom. Napiši u komentarima, da li već nešto sadiš u februaru ili tek planiraš? U prvi red spanać. Spanać je jedna od najotpornijih biljaka na hladnoću. Ne smetaju mu ni niže temperature, a čak mu i prijaju. Možeš ga sijati u zatvorenom prostoru, plasteniku, a u blažim klimama i direktno u zemlju. Ako želiš rani urod pun vitamina, spanać je obavezan izbor. Pitanje za tebe, da li više voliš mladi ili zreli spanać? Drugo, salata. Salata je idealna za februar jer brzo raste i ne voli vrućinu. Ako je posiješ sada, imat ćeš svježe listove mnogo ranije nego što većina ljudi uopšte počne sjetvu. Možeš je sijati u posude na prozoru, u plasteniku ili u zaštićenim gredicama. U komentaru napiši koju salatu najčešće sadiš, putericu, kristalku ili neku drugu. Treće, luk, arpadžik ili iz sjemena. Luk je biljka kojoj rana sadnja znači jači korijen i veću glavicu kasnije. Februar je savršen trenutak da mu daš dobar start. Ako ga sada posadiš, imat ćeš zdraviji luk i bolju berbu tokom ljeta. Glasaj u komentaru, luk iz sjemena ili arpadžik. Četvrto, grašak. Grašak obožava hladnije vrijeme i ne voli ljetne vrućine. Zato je februar idealan mjesec za njegovu sadnju. Rana sadnja znači slađi grašak i manje problema s bolestima. Ako imaš vrt ili veću saksiju, grašak je pun pogodak. Pitanje, voliš li više mladi ili potpuno zreli grašak? I peto, peršun. Peršun sporo klija i baš zato se mora sijati rano. Ako čekaš proljeće, često odustaneš jer ništa ne niče. Februar je savršen da ga pokreneš. Jednom kada krene, imat ćeš peršun mjesecima. Napiši, koristiš li više list ili korijen peršuna? Februar je mjesec u kojem pametni vrtlari prave razliku. Ako želiš ranu i bogatu baštu, ne čekaj mart. Ako ti je video koristan, ostavi like. Napiši u komentaru koju biljku ti prvu sadiš. Zaprati kanal za još jednostavnih i prirodnih savjeta za baštu.